Hi guys, welcome back to my channel. Tapuk baji tongo horni egrota tini ke 3rd September miren ano naising tongo kisa tamu mood off haibo joli chakma haibo ke amtei hai time ke free na nango amba gei chengchini cherai no muthuka hor egrota baji tongo ke cheng tabu kan recording khailainai tini ke nangnai 3-4 gonta teisa ke cheng project kaisa ketal khai tongo ke kan keto ani husband no shimani hinge o jaga kwbangma singers rong no botonnai hinge omochini first time amti hai group choir song gospel song changkari nai Ini rasa deh pas nih. Saltala tukri. Ani bukan lo pun deh kisah. Ani le boleh. Ada tamu ni je. Set. hinge guys full recording khaima to phono gya ulo phono gana ongkhor furoko hinge mirena no belai no joli jak do chaja gyang suka ang bo ano asuk age song rogri romani tangi surungya hanai daily am timang hanai kutuk jago hinge aw master hinge ba student ba kutuk jak sinai no ble Easy song sih rasa miak hai. Tawa khai thayang. Ano korang set. Ani rasa dita. Baba, Oh second part. check. hinge ano miren chai tongo asuk easy song se nangro chabui maya te bahai jat song rana hinai kutuk jagai tongo hinge omo busuk batte kang khangni je moi to kare I think 20 barsuk khana hinge amte kino tini bajena ekta duita hinge asuk easy ya guys jesuk no omo to changchi nogo setup tongoi se chang asuk time nawi joloi phano chang mane correction khainai tongo ta angya sak nadi but nong studio thangai record khaikele salsa horsa ton nong bai tongla 1-2 bar jab khena angkha henai abono tamse kamo abono khorang rongno change khaibai I mean auto tune rewai pura mane amo haing tongo electronic voice haing tong ta but nogo hongke naidi miren ano pura phurungai tongo amti je ne Ha? Angza? Koras sini sih. God. Tama Find mo. it some. Siya pala ito hono ni. Ha? Second voice betul hono. Dah, khai di. Sang di sum sok no. He. Khai di chung bo. Ready? Pas nih. Left turn dong ani left. hinge guys o chorus part kisa high hit khaina nango note hit khaina nango abo ani crack angai tongkha hinge kutuk jangmang nervous mungo kip kidio sobor sereng jagya logo se kok thairok nai sereng jagongke te kutuk jakha thani khana thajing pro omo ano call khainong phaimani se ang pura lomnai bai thangai thuijakta hinge afro no lomnai ni gana thui no within 10 minutes serangka asuk gan ro kam ke khana jake blank serang phaidi tesa hinai call khainong bai ketang ka mo aphai record khaimani se hinge ya guys lebulengo hinge te kaisa hangkai khana horo khainai ta te kaisa voice butongo second voice Find it simple, so bright so no. Kabak saklay lop na. Shani sub no. Go she wait tumbo. Cross to layas ko shong na. Pass ni ong gang holo. No. Second ong diga. Ong gang ma nai le. Wah deh, mana?
Ano na dyan? Kalau second boy saya kalau makan jadi. Finally guys, engka after kubangma time try khaimani simi tabu khingke bo editing ro khainai ta nai tongo. Thasing first part nuk khna joli jakmani mirena no thangpai jak khna jeseke pano kamke srungai phaidi ni kutuk jak sukha hinke horongkha ekta bajika angke maiki songrikana miren mayo khaisaka angke mo oise pro ani last vlog no khna ang motui family o Myanmar ni product ke omo thogo kiti ke angka mai chali ata moja sinai and side by side vlog bo edit khai tongo ang musung multitasking khai ana aram nang sukom tike busy kai tongka angke belai ke no hectic tongo wisu ke stress ngai gitna rok saw hai fano wisu ke aram nang guys. Belai no samung kulugya satung bo pap mani bo khorok tung bai kha. Mane belai no samung choli tongo. Ge lopnai no bo mai chan na bagai khichiri chongui tongo. Yang ko tamse kamo anayi cherai rok borching kamoi kuicha manjak tongo kisa abono 200 taka khe paina dihini saka ke pai tongo sanam lai tongo borching khibiwoi ke ani samung bo bakum choli tongo ke kisa misa funoga no rong no bo ke block khaina ne to asak mood ya he korang each and every moment no capture khaina na ma sungta tamato kiss khaya sajong he tuitu ku bai kha lob na khe tuitu ku ruwe tuitu ku pai khang kha lob nai ni sam ku ring wan sang pa yo kiss khaya mama lob nai bagai khichiri songui tongo ro mun gara thong mun pai chanai khe khichiri chari bai dut khanai muthunai aidino kucha kisa phuna kana borching ha tak sanam nai de sak khama galag bule me 200 lai mena mana pu. bo phunu khole Mau kom se kom. Mana ya asal itu mah. bokta ne sudam khong phal 1 kg la kanai mo. ngir phunu de shala thisa kho hale me ama lori to hame jibuk baga Asal gori mana. bo thuri thino tiri jonde tetan sarni phina o kuja ton diba la thoi bok buru malai khare bubai हाँ तो ज्यादा ही हो गया मुझे नहीं पता था साइड में अब फ्रॉक के रैबट वो बोनो फुनुमानी मिस रे चलो राम ते के साइड में मुला तो कुपाई क्या असके कलम वाते किसा टेम हाई टंगो तबु माइसा नाय तिनी मिरेन नि फेवरेट तो नॉन वेज चाया तो बिनी फेवरेट vegetarian moi khomo rotho ti phaijak ko no songo ormo songo chang tabo kitchen no thangai chalai nai ta ke ya guys no mai tong di tini tam songka miren ni moi khemo ko bin style budget thokjang mane am tikin songi chao chalo maisa laigra na chung tabu pa masha thok butui busu thongnai mo bora hai tabak wati ni baise wat ha Ni asa mo mukho ma mo banu kya. benang iru phaijak bole Kajo mukho dai. जों tabuk mai chanai iko nai de miren ke bini mui songjak nogo ke kubangma mui tongo omo ke tamjini thado mo soraya ke thok bai berma bai songmani mo ke mui khomo bai muya kudok te tohan kisa tongo mo ke muya bai haicheng bulai moso ke ang jana ni start khaika miren ke oje songmani mui kaisa pan chaya tamni bagai chaya bo thok jagya hinke te bini mood bukri janani ke bong ke mui khomo hongkai thui sukamo azke thok jago ke tini ke bono songai yango maisa phaika angke tamo chana si palamali so to mui no thok phaika aske moza ke angke bini mui no chaliya bini to teko mui kurei mui bukisa ke honne banto bukisa narakja
Oisu 11ta 12ta rok samung rok khai tongkha hingke yang recording rok khai tongkha hingke mai rok khuijago ang bagui emergency tonoi rwta chung ayang thuma side o hingke mai miren bang simen chong ma baba khe ulo chanai kemaka agotola thangborani dut kwbangma pai freeze store khaima tono emergency ni bagui tabo hingke mai rok chabai yasko ralai tongo bupha bwsa hingke yasko ranani rok kuno problem hingya aramse nangjago lobnai khe naigadi Ta already ya yang na. Kuku. Ni ta already ya. Mama ya yang na ta already. Aji. Takla jori ta ba. Hi guys, good morning. Welcome back. Tin tabuk phung 8 baje tongo lobnai ni bagai breakfast box hai rekha. Tini bono chare nai dal by pasta songai. Hingke abo munui tongsani ang assignment sigrana tini samung tongo phunokano lobnai ni breakfast dal by pasta asake thoka hingke bukha tongthok yangai kisa pori bo na kha hingke bokhorok stress mani yang pori khani bagui bo bukha kep kuno pori jagya kho samung bo bangmani sailap krikha haibano kisa pori naikha kisa laidi angano ble lecture rok haino khanai tongkha angbo हमें सारी चीज़ें समझाता है कि हमारा सोसाइटी किस तरीके से रन करता है ये सारी चीज़ें हम फैमिली से पाते हैं और जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है हम hingke guys naidi miren tini sariko hati thangai tamo pai duka bini dunia ni owal ni sobche thokjak kukmani muikhumo daily sariko muikhumo daka hingke hayake chung hati rok thangka hingke muikhumo kaka hingke bo nai tongmaya omo painai norokle a mangso chawangle kunchaya mono chajaknai hini ao paide kok kwrui je chana musung chadi hinui bobo omo khe oko tamongkhamo muikhumo rotho tei kaisa ke tamjini sakamo kaisa ke wani muikhumo kaisa ke hukni muikhumo na kebo tini songnai po bono songoi chao bono ang phwrwngui rijak do bahai ke chamono bo songna ringya hingke ang phwrwngmani yagulo khe bo rwngkhata oiso ang nogoro kwrwi wngkha hingke ba oiso ang selei phano songna seleka hingke ba lungui rok tongkha hingke suppose bo muikhumo adi no tujak po hingke bono songoi chana nangnai bele ke phwrwngui rikata hingke bom tike no songoi chai mano ma thoksugo mane bwtui ta hingke ani nongni borok khe chaimaya tamjini mane tui hai ongjak po miren khe eko naidi tui kutuk riwui berma bwtui hai khe no berma moso som joto riwui omo no last to rinai ta hingke o bwtui joto ros oro habya deba mane muikhumo ni ros joto no supo habui thangta berma bwtui o hingke eko naidi boro songoi ayang tilangui thangui chung joto mai chalainai ta so narong nukna how bahai ke song so very simple so bini food kam tino simple hingke ya guys ang butini le chanai mia pro ke chalia ya pro soka kisa hangba hingke guys next vlog ang nogno phunuknai chili garlic oil bahai ke sanam with ang last vlog o pai tumani rusun ni belai bai ke next vlog o phunuknai tini to kolok mangai thangka so please like khaidi share khaidi hamjak mari di ang belai kom no sawo o kokle hai photo thank you all so much bye bye